Ulong yang was anja akaranya bakal balik asaling kaya aja kami berat nama jalan. Aduh, luung tumben man ngatur ngayah bin main ke penarungan. Tahu-tahu di jalan nih kan.
biasanya dauh nih dajan nih dangin nih tumen jadi bin ini zaman ini bin ngigal main kayak lambe yang lah adanya ini nih kan dauh nih ngigal ini kayak lambe yang bin aku sing kengkian pokoknya tenangan berbalik yang nih lucu sih lucu jak negak jak kedek gitu nah nih siap nih Om Swastiastu. Kone corona kalau liu nak balik kalau sing kengkian kau nyambut mau masker apaan gugut maskernya nan sedot lah masker rajangnya ini yang penting jaga kesehatan niko mantan nih tiang kanyang tenangin masker niko turun ada sama masker kau nyang jadi memasker nah onyang kau nih himbauan pemerintah harus memasker yang tiang ngigel kena macam lap das masker apa bung tiang ngigel nah kan kentan dumun nih yang penting niki maronya makajang masker kau nih beraknya masker sức semua kayak dulu kayaknya potongnya luung jak marah masuk jak mengejar kejar apa nih ternyata marah sih yang nih jog jadul aja nih ternyata nih kadang slender tuh kok ampura gini yang jangan marah dibilang gemuk sebab sudah memang kenyataan begitu ya nggak apa-apa luung jadi yang di dadane merasa moko gampang yang dot banyak berat banyak langsing cara get nih cara penari legong nih langsing ke kene pesan lagi gak luung lemuk ini jadi bajang aja mana payas bener bertua ingat potong manina sejak itu potong itu sejak itu sajan apapun uyak panah uyak kurenan kedebe jadi ping pokoknya nyidang mani potong nih kok kini jadi sajan pi mempayas cegek bi langsing lanyar pi misi rubik kini kita benan betul-betul kita mangsang mani rubik yang ngurus panak menyonyuan kini kelas nukleas kan ampura ibu nih ibu kuda wentan pun nu menyonyuin limo mi ain jaruh nih po nih bapak aja ken bapak ni pang tawang ke pak limong lah 200 yang asang yang ngepot deh banyak berubah sih ini suksemo niki dan semuanya yang serang sami sana wentan dikiring pandarungan banyak napi wasa niki balir pekan nih suksemo niki yang paling atur ayam mogi-mogi dan semuanya serang sami ritat kalau wentan odalan asa pun niki ring rahinane dipi mungkin wentan odalan niki wentan penyalon narangan mogi-mogi dan semuanya serang sami mulih kerajaan selamat rayu panjang yuso murah rezeki nih sampun ampun akan jajah maturan nih ampun jajah maturan meli biu segar aduh yang penting bersegar genang len nak dari perginok kalau dari perginok itu potong santai sama si hormat mesti langsung negak masih lo banyak man kopi langsung ternyata ngoyong ya mesti makacau pada ya pokoknya tenang Gus ya pokoknya dia berjajah pokoknya main kan mau balik negak di muka peman tenang ibu-ibu mungkin yang menghimbau kita dan serang sami sana deman membanten nih sampun jajah metawahan nih ampun pas tahu terlalu metawahan pemane semago jika udah bu jadi uang satali ampun tawah aja 5 tali gelam dagangin nih kan biasa nih kau beli buah jadi satali metawahan beli kebaya simbo metawahan coba aja beli kebaya berapa beli buah malu bu berapa bu niki jeruknya niki 15.000 sing manji 5 tali jadi bu beli kebaya bu berapa ini kebayanya 100.000 oh ya langsung kayak sama ya gitu luung nih ibu-ibu nak ngeluung kebayan bi mau kebaya is kene beli kebaya 100 nyait 100 bikin misi bros tugen kepurongnya kepuro sing banyak bebantan kurangnya boleh bebantan biasanya waktu enggak di kepuro payas ke telung jam yang kurang cang itu baju maskan jangan kurang cang mau kita nimpuk pulon jangan kasal keto nya ibu-ibu cara kurang tiang jema kita cang nyanyung dasnya sih mau tuh ke tiang cerai buung karena tiang pegide man kengken cerai wak pegide lu menau nyangat muliang gitu ya ini yang penting tiang boleh makin ngatur ngayah dikir dengan janus mentensang sami makin pemangkas tiang kan ada man dikir tiang terus terang tiang tan bani ke puro tan bani ke jeruan ampuros kang tiang dikir mantan kendenge tiang di Banjar mantan payas lihat tiang limpuan jemput tan dadi sedang bales kan namanya
Nggih sedang balas kan bani ke pura nggih kan memang dihimbau dari pemerintah dari konyang-konyang Olimpiade Lego asal bos sing tadi pasti sing tadi ke pura itu yang sedang balas masa yang ke pura kan sing enak tadi nih nggih makin sebenarnya mungkin pun suwut yang sing tadi nak puan harus sedang ngecor ke dan nggih hujan sing tiang men sak wani men ini kendan dan semenjak sami pangsing liu yang memunyi pemangkas tiang nanti nak bajang terus terang niki tiang tengali jodoh niki tiang yang tiang mana yang tiang kali jodoh niki yang tiang mana yang si milih-milih biar dia suge yang penting bagus mendogan ada tiang ini yang tiang mana yang sing tu kang yang tiang apa tiang bo expired makin niki cara ibu niki yang pasti man ngalih yang cara niki naman bukan ngalih nih oh kudu umur ya oh 10 tahun oh dasar oh udah setiban kayaknya udah setiban umurnya umur oh pernah cucu jangan mana moni orang lah cucu nggak ibu dah nggih pasing liut yang moni niki sandukan galah niki nggih gapangtan konen dados pang awai biasanya tiang atur ngaya bisa jam 4 jam 5 yang baru subuh di kalang nih makin mumpung karya sapuniki nak tendados pang mangda memargi ida sesunan diki mangda tedun nan Pak Pertiwi titiang paling ngatur ngaya pang selamat rayu tiang ngatur ngaya mugi-mugi benyang pungkur pang menten ngalah malis tiang ngatur ngaya ngoyong jeung main jeung entuk-entuk ge main ge mana kalau ninggal masih sing membawa kuah ge main ini pangsal liu makin pamangkas tiang wenten dikiring jagat dirang ngiring niki aja iluh ralung bo bangun apa sing nak gelam ga niki makelo gelam niki kaden tiang bo betarayang guru kaden bo nggih nu masih hidup gitu loh ijel aku nih lo Rai wow Rai yang kal pesu nah jani apa pesuang jani pesuang ada nak balik nak balik buat saja lim hilah nih beri penarungan kok tok semprong pesu gitu